Žive ljudi moji. I dobro jutro. Hoćemo da krenemo, ljudi. Danas je prvi dan, početak prvih zvaničnih radova na mojoj gaming igraonici zvanoj G-Zone, ljudi. Šta da vam kažem, brate? Snimat ću vam tako malo par nekih zezancija, nekih lijepih spikica o nekom vlog stilu koliko god to bude mogao ispuniti. Nadam se minimum 2 klipa sedmično. Ako budem imao svaki dan malo kontenta, uklopit ću tih nekih par isječaka i svega ostalog za neka 2 klipa. Tako da ne znam šta da vam kažem, tek sam ustao i sve. Idem u igraonicu, radnici su dole već. Neću vam neki eksterijer ni pokazivati, odnosno vanjski dio igraonice i gdje je i šta je. Ovdje iz okoline vjerojatno neki iznaju, tako da to će tek ići poslije kako budu radovi napredovali. Ali sad za sad igraonica se otvara, ime je G-Zone, radovi kreću i hajde vidimo šta se dešava, ljudi. Kako lijep dan u travniku. Hrana se uzela za zancije i idemo dalje. Ovo je samo tebe da trzi. Broj 2. Idemo dalje. Evo, dobra je scena. Čim se radnici smiju, to je dobro. Jel' tako, Rečko? Evo da vidite tamo sobu za PlayStation. Ovdje će biti najbolje. Može reklamu da je. Možeš naći. Malo da izgledovati, pa onda reklamu. Evo nešto za 100 maraka. Hajde, malo 100. Ne mogu da vjerujem. Nosi cigaru, ono, ne možeš unutra sa cigaru. Šta ste radili? Šta hoćete? Pa pogledaj još oti. A gdje će biti sad onaj glavni onaj? Gdje će biti? Grož. Gleda se na mi. Dobro, a gdje planirate klimu? Na ovaj zid, jel? Tamo. A ovdje će klima, ja? Daj, bolje ovako. A ja mislim ovdje da će onaj čošak. A bolje kad se ulazi iz vrata, onaj čošak gledaš. I vidiš ga, a ovdje ne vidiš. Ali puš je na izlaz. Samo eto jednu 20 centi od svijeća. Sviđam se nečko ovaj reflektor dodatak. Baš je. Ja mislim, vrati, kad sam ušao, tek sunce udara. To je malo ti zid tamo, pa samo gornji dio razdelja pala. Ovdje iš kudem. Kad ne? Vidite kako je fino sve ovo. Hajde završiti što će reći. Ja. 232. Podijel na pola. 216. Hajmo 216. 216. Evo. Tako kako smo i mi bili. Pa jes, Boga. Ovo mi je biti to dobro. 216. Zdravo, sate.
Sad smo ih pili, ono, 10 minuta, ali... Ajmo, brzo, moram ići. Učio sam ekstra. Oh no. Laga. Sad će me nečko u klipu zajebavat. Ma nije ništa bilo. Bujru. O, salam alaikum. Selam alaikum, momci, sviđam se. Frizurca. Momci radi kad je zima. Svaka čast. Džesmira ćete ima, dobar. I ja sam to rekao, rati Allah. Ljepota, Boga. Evo vidiš tamo kako smo. Ovo je... Super. Već se, znači, toalet... Čekaj, nečko, stani nečko sekundu. Majke me u ovom dupu ne. DZN. Are you satisfied? Ventilacija, znači ja ne mogu dočekati, znači... Meni, brate moj. Reći, a ja sam dao. A ovdje taj dan kad je kućino, ovdje će vam već biti to. Ništa, hvala. Vidimo se, prijatno. Hajde ćemo se. Mora malo mlađu ekipu snim. Ajde. Papire, možemo li jesti? Dobro. Upašće radnik, to je gotovo odmah. Tu si išli. Ne mogu sad. Radovi napreduju. Strahota, kablovi. Klima ovdje. Ventilacija je tu. WC ništa više, ništa manje. Ovaj dio ovdje, predulaz za PlayStation. Zone. Biće brutalno. Dobra je klima ovo, javni. Pa jače je bilo, Tamaj. Navalio, tu, navalio. Znam. Vidio, I možemo, lijepi, crne. Ma je. Crne, jače je bilo. Opet, pa imat će opet tu ona stvarno Hoće. veću funkcionalnost, realno, ali ajde, ja.
Pa doći treba i da nije, benda. Ovdje izvuci njega odavde prema tamo. Izvuci tako. Tu. Pusti to tamo sad ne suši, evo sad moraš odavde. Daj mi.